L-Odwa tajba. Illum il-ħamis 10 ta' April jiena Jiem Mifsud, Direttur Ġenerali Segretarjat Edukazzjoni Kattolika, nilqakom magħna din ix-xandira għal din is-sessjoni oħra ta' tluħ. Illum ħatkun tluħ tal-Form 1 li tafu, subien li tafu li post għandkom fl-iskejjel ta' Knisja imma ħajġi deċiż ir-ranking order ta' kif ħatkunu tistgħu tagħmlu l-għażla. Qabel ma nagħmel introduzzjonijiet tal-kollegi kollha li ħajkunu din jgħinu matul dan il-proċess, kif nagħmlu dejjem nibdew ftit ta' riflessjoni u talba. Fisem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Għada d-doluri. U jiena naħseb fuq xiex għandna llum nirriflettu bla marit qed ħsieb tagħna għandu jmur fuq mhux biss l-ommijiet imma naħseb il-ġenituri. Il-ġenituri li jistgħu jkunu bioloġiċi, jistgħu ma jkunux bioloġiċi, dawk kollha li qegħdin jitħabtu biex jippruvaw irabbu biex jgħinu fil-formazzjoni tal-ulied, ta' ħajjiet ta' individwi. Id-doluri tfakkarna fl-ikbar weġa possibbli li tista' tgħaddi minnu bħala ġenitur. Sfortunatament għataw min kuljum f'pajjiżna u madwarna mad-dinja jgħaddi minn dan id-dolur. Ma nista' qatt nimmaġina xi tfisser għandi tfal jiena wkoll. U meta tarahom ma jifilħux nafu kif inħossuna għalhekk nista' biss nimmaġina fil-boċ tfisser it-tiċrita għal ġenitur meta jgħaddi minn esperjenza bħal dik u nitgħallem b'umiltà minn dawn in-nies li jgħaddu minn din l-esperjenza għal mod kif ikomplu jgħixu l-ħajja b'determinazzjoni. Nitolbu għalihom, nitolbu għalina bħala ġenituri li nibqgħu nagħtu l-missjoni tagħna importanti ferm fil-ħajja ta' wliedna li ma tintemm qatt. Ħajjitna tinbidel kif insiru ġenituri u tibqa' tul ħajjitna kollha. M'aħniex perfetti nitgħallmu aħna għaddejjin, m'għandniex nistennew li nkunu perfetti, għandna nistennew li nagħmlu l-almu tagħna. U ejja nibqgħu nkunu grati wkoll lejn dawk li rabbewna. Aħna li kbirna u forsi għadna nistgħu ngawdu l-ġenituri tagħna. Ejja nkunu grati lejhom u għal dawk li m'għadhomx magħna niftakru fihom. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif fis-sema qiegħda fl-art, ħobża ta' kuljum agħtina llum, aħfrina dubietna, bħalma nafu minnu ħati għalina, għaddaħalniex fit-tiġrib iżda ħallisna mid-deni ammen, slima lik Marija bil-grazzi mimli għal mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, għaddisa Marija Malla tlabajna mtimbin, issa u fis-sjaw tal-mewt tagħna. Ammen. Glorja missier li benu l-Ispiritu Santu, kif bidu issa għal dejjem ta' dejjem ammen. Niftakru f'dawk li ħallewna, għatihom mulej il-misrieħ ta' dejjem, il-daw dejjem jibdi fuqhom, jisriħuma fis-sliem, ammen. Sem tal-Missier, tal-Iben tal-Ispiritu Santu, ammen. Tajjeb wisq, grazzi li naqattu magħna dal-għodu wkoll biex issegwu it-tluħ ta' din il-polza, polza li ħatkunu ansjużi għax kulħadd ikollu preferenzi tiegħu fejn tixtiequ jew ma tixtiequx li jkunu wliedkom, però differenza mill-polza ta' qabel għal dawk illi teġa jkunu għaddew minn dik l-esperjenza tafu li hija differenti għax it-tensjoni mhijiex jekk hux ħajkollok offrut post imma kemm ħajkollok ċans tażel l-iskola li inti tixtieq. Ġifieri għalhekk tajjeb illi anke aħna nibdew innaqsu ftit mill-ansjetajiet li xi kultant jaħkmuna aktar mill-meħtieġ ta' kif ngħid dejjem l-ebda skola mi perfetta, l-ebda skola ta' Knisja mi perfetta bħalma l-ebda skola oħra tal-istat jew indipendenti mi perfetta, kulħadd jipprova jagħmel l-almu tiegħu u nirringrazzjaw l-Alla li f'pajjiżna hawn servizz edukattiv li bin-nuqqasijiet tiegħu jagħti servizz mill-aħjar possibbli lil kulħadd. Mela, ma' ġenbi qed taraw l-Annalise illi kif ngħid dejjem tieħu ħsieb ta' ministra mhux biss bħallum illi tkun qed tarawha live waqt is-sessjoni ma tamministra proċess is-sena kollha u bħala żmien ikun hemm konċentrazzjoni ta' xogħol nirringrazzja ħafna tax-xogħol kbir li jkun għaddej flimkien magħha u żewġ kollegi oħrajn fil-Isjen u Justin fil-Isjen ħadkunu qegħdin tarawha iddawwar lurna u tibqgħu tarawha anke fl-insert biex kemm jista' jkun mbagħad ma titilqu qatt għajnejkom minn fuq lurna. Imma flimkien magħna wkoll qed taraw id-Dr. Ruben Collins li ħajkun qiegħed illum bħala notar jiċċertifika li l-proċess hawnhekk għaddej bl-iktar mod trasparenti u rigorus possibbli min-naħa tagħna. Mhux qed tarawhom u forsi f'xejn taraw xi ħadd minnhom għaddej malajr biss hawn ukoll Rodrik u Dylan li qed jgħinuna mill-aspett tekniku. Jiena minn ħati Elisani, għafawek naddi kalma l-Annalise biex tispjegalkom il-proċess għal-dalodu. Fidejk. Grazzi. Bonġur nilqawkom għal-polza tal-għażla tal-Form 1 Subin.
biex intikom informazzjoni rigward x'kellna ta' applikanti minn tal-ewwel kriterju. Kellna żewġ applikanti tfal mid-djar tal-Knisja u kellna applikazzjoni oħra li daħlet tard mid-djar tal-Knisja li setgħu japplikaw ma tat-tielet kriterju. Kellna 8 applikanti li applikaw bil-kriterju tal-impjegati. Kellna li ddeċidew li waqgħu it-tielet kriterju. Impjegata oħra li taħdem fl-iskola tal-Knisja li ddeċidiet li tkompli ma tat-tielet kriterju, applikanta waħda, u għandna applikanta tal-impjegati li wkoll it-tifel jeġġu skola bla kontinwità fejn hemmhekk tieqaf fil-livell tal-Year 6 allura huma eligibbli skont ir-regolamenti li jipparteċipaw fil-polza tal-lum. Għandna 4 applikanti bil-kriterju tal-aħwa li wkoll kienu ħadu sem ma tat-tielet kriterju, applikanti oħra, u kellna 27 l-applikant tal-aħwa li waqgħu il-kriterju tat-tielet kriterju. 3 applikanti oħra li huma bil-kriterju tal-aħwa u kif ukoll għandhom il-kriterju ta' skola bla kontinwità, u kellna 8 l-applikanti bil-kriterju tal-aħwa li kienu eligibbli wkoll bit-tieni kriterju ta' skola bla kontinwità, però iddeċidew li iwaqgħu dak il-kriterju. Kellna l-applikant tal-kriterju tat-transfer fej ukoll urew xewqa li waqgħu tal-tieni kriterju li ta' applikanti oħra, u għandna 92 applikant ta' skola bla kontinwità fejn se jieħdu sem fil-polza tal-lum. Għandna 11 l-applikant tal-impjegati minn ta' skejjel oħra fejn ikunu impjegati fl-iskejjel tal-Knisja, però jaħdmu ġo skola tal-bniet allura ma jkunux jistgħu idaħlu it-tfal magħhom. Ħajjieħdu sem f'din il-polza tal-lum. Għalhekk għandna total ta' 159, għandna żewġ settijiet ta' tewmin għalhekk total ta' okkupati jiġu ta' 161. Skont ir-regolamenti konna ppubblikajna 198 post. Kien hemm xi tibdil li kellna 3 postijiet mainstream li inqalbu għal każijiet bis-support, għalhekk dawk jiġu total ta' okkupati u riservati ta' 161 post. Għalhekk illum minn tat-tielet kriterju applikanti oħra ħajjieħdu sem 34 applikant minn ġie mill-ewwel wieħed sa n-numru 34 qed jieħdu sem fil-polza tal-lum, fil-polza tal-għażla. Għalhekk illum fil-polza tal-għażla se jipparteċipaw 92 l-applikant minn ta' skola bla kontinwità, 11 l-applikant minn tal-impjegati minn ta' skejjel oħra, tfal ta' djar tal-Knisja, u 34 applikant minn tat-tielet kriterju applikanti oħra. Għalhekk se jkun hemm 137 tal-applikanti tal-kriterju tal-aħwa, żewġ applikanti, applikanta tal-impjegati minn skola bla kontinwità hemm wieħed u 3 applikanti minn ta' kriterju tal-aħwa għal skola bla kontinwità li dawk jiġu għat-total ta' 143. Meta għal-reġistrazzjoni, ir-reġistrazzjoni fejn intom se tagħmlu l-għażla tal-iskola dik se ssir fid-29 ta' April fid-9 ta' filgħodu fejn sa jumej qabel ir-reġistrazzjoni aħna nibatulkom email fejn ħajkolkom l-ismijiet tal-iskejjel bl-availability f'kull skola. Dik tinbagħat by email sa jumej qabel u kif ukoll nippubblikaw ukoll il-lista fuq il-sezzjoni tal-iskejjel tal-Knisja. Nistgħu nibdew. Grazzi ħafna. Annalisa wara dik l-ispjega issa kif qed taraw fil-isjen se tkun qiegħda tiftaħ il-kontenitur li fih għandna l-ismijiet kollha mremblin u mdawrin bil-rubber nsejħulhom polots waħda waħda sewwa se jinfetaħ il-kontenitur u ħanaraw daw jitpoġġew kollha ġewwa l-urna noqogħdu attenti bħal dejjem li ma jaqgħanna ħadd barra mill-urna. U hekk kif ikollna l-ismijiet kollha daħlin ġewwa l-urna tingħalaq. Prosit ma baqa' ħadd, tajjeb, prosit. Nibdew nagħtu tidwira lill-urna. U kif nagħmlu dejjem nibdew nagħmlu sets of 12. Talla wieħed ovvjament jinnaqra l-ismijiet u jitniżlu fuq ir-record sheet intkom teġa' ħafna minnkom rajtu l-proċess isir
drabi oħrajn. Grazzi ħafna Felicien. Blittra M1463 Kaj Kutajjar. M1463 Kaj Kutajjar. M5408 Sem Għaxaq. M5408 Sem Għaxaq. M1639 Jamie Ellul. M1639 Jamie Ellul. M5211 Kylen Bonello. M5211 Kylen Bonello. M1596 Zach Parnis. M1596 Zach Parnis. M1745 Isaac Camilleri. M1745 Isaac Camilleri. M1527 Ryan Abela. M1527 Ryan Abela. M2111 Jake Borch. M2111 Jake Borch. M1511 Alec Schembri. M1511 Alec Schembri. M1782 Mattias Buġeja Muscat. M1782 Mattias Buġeja Muscat. M5972 Sejvja Mallija. M5972 Sejvja Mallija. U l-aħħar isem għal dan is-set ta' 12 M1942 Neil Itoro Etim. M1942 Neil Itoro Etim. U bekk wasalna għal numru 12, ranking number 12, u ħajn twerilkom fuq l-iskrin sa' kemm anke n-notar ikun qiegħed jivverifika daw l-aħħar 6 li taraw issa, qed taraw l-ewwel 6 li taraw torjonkom Annelies fuq l-iskrin tagħkom. Fil-frattemp Felicien laħqeb li tiddawwar lurna biex intellaw il-nimis. U dawn huma fil-fatt is-sitta l-oħra bir-ranking number ma' ġambhom. Tajjeb wis nistgħu nkomplu. M1425 Zejn Kalleja. M1425 Zejn Kalleja. M3829 Zejn Bezzina. M3829 Zejn Bezzina. M3987 Jack Kakija. M3987 Jack Kakija. M6036 Lukazen Vella Grixti. M6036 Lukazen Vella Grixti. M5677 Luka Xwireb. M5677 Luka Xwireb. Sissa l-ismijiet kont kapaċi nipronunzjom più o meno mhux ħażin, niskużaw f'każ li għala xi wieħed illi ma nkunx naf nipronunzjah kif mixtieq mill-ġenituri. M1688 Mattias Gawci. M1688 Mattias Gawci. M1528 Noah Muscat. M1528 Noah Muscat. M1599 Jamie Grima. M1599 Jamie Grima. M1482 Aiden Buġeja. M1482 Aiden Buġeja. M4601 Caden Grek. M4601 Caden Grek.
M1432 Matthews and Meet McIlhatton. M1432 Matthews and Meet McIlhatton. M5566 Tyler Alexander Saraiva. M5566 Tyler Alexander Saraiva. U bekk ma Tyler wasalna numru 24, ranking number 24. Inħalaq settiħor ta' 12 u terġgħu tibdew tarawhom fuq l-screens tagħkom biex intkom ukoll tistgħu tikkonfermaw man-noti li intom tkunu ħadtu. L-issien laħqet dawwer u ser taraw is-sitta l-oħra ekku. Tinsewx li anka din ix-xandira tkun qed tiġi recorded u tittella minnu fihom bad mal-illestu fuq il-websites tkunu tistgħu terġgħu tarawha tirrekordjaw tippożjaw fejn tixtiequ intkom. Bitra M3085 Jalen Luke Grishti, M3085 Jalen Luke Grishti. M4545 Alessio Borg, M4545 Alessio Borg. Fidi, grazzi. M1707 Andrea Cunningham. M1707 Andrea Cunningham. M1677 Luca Grek. M1677 Luca Grek. M1510 Ben Tanti. M1510 Ben Tanti. M1696 Jakob Zerafa. M1696 Jakob Zerafa. M1437 Noah Farrugia. M1437 Noah Farrugia. M2152 Julian Fenech Magrin. M2152 Julian Fenech Magrin. M1668 Mattia Malakai Sherrihani. M1668 Mattia Malaki Sherrihani. M1886 Lucas D'Amato. M1886 Lucas D'Amato. M1929 Nathan Incorvaja. M1929 Nathan Incorvaja. U wasanna l-aħħar isem f'dan is-set ta' 12 ukoll. M1548 Julian Piscopo. M1548 Julian Piscopo. Illi tela bin-numru 36, ranking number 36. U bekk ħaterġgħu taraw fuq l-screens tagħkom ir-records tagħna bil-ranking number ukoll verifikat minn Dr. Collins. Taraw fil-issien għandha f'idejha bil-list il-polza li jmiss se nkun qed naqra nħodilha naqra dal-waqt. Tajjeb ħafna u komplejna. Nitlob ir-reġija il-bugrazzi. M3367 Zek Mifsud. M3367 Zek Mifsud. M1526 Matteo Camilleri. M1526 Matteo Camilleri. M1911 Samuel Odoh. M1911 Samuel Odoh. M1686 Samuel Formosa. M1686 Samuel Formosa. M3534 Kai Ketkuti. M3534 Kai Ketkuti.
M4099 Julian Sherry, M4099 Julian Sherry. M1553 Nathan Stapley, M1553 Nathan Stapley. Oops, sorry, thank you. M1561 Andrea Camilleri, M1561 Andrea Camilleri. M1790 Sean Formosa, M1790 Sean Formosa. M1779 Yannick Patch, M1779 Yannick Patch. M2244 Dejan Attart, M2244 Dejan Attart. M1767 Luigi Monsignor, M1767 Luigi Monsignor. Umma Luigi wasanna n-numru 84, ranking number 48, inala settiħor ta' 12 fil-fatt, u se taraw fuq l-iskuż tagħkom l-analis. Turikom fil-fatt nitlob ir-reġija il-bok jiġobhom grazzi ħafna. Biex bekket taraw ir-records għall-interess tagħkom. U dawk huma s-sitta l-oħra. Ekku, u komplejna. Bitra M1603 Ryan Buttigieg Mallija, M1603 Ryan Buttigieg Mallija. Thank you. M1960 Isaac Patch, M1960 Isaac Patch. M2199 Jake Cini, M2199 Jake Cini. M1478 Yannick Kauki Vassallo, M1478 Yannick Kauki Vassallo. M3676 Paolo Sapiano, M3676 Paolo Sapiano. M1416 Mason Ray Carr, M1416 Mason Ray Carr. M1621 Liam Mifsud Muscat, M1621 Liam Mifsud Muscat. M1941 Matteo Bonnet, M1941 Matteo Bonnet. M3018 Jan Bonanno, M3018 Jan Bonanno. M5518 Adam James Vella, M5518 Adam James Vella. M1642 Owen Camilleri, M1642 Owen Camilleri. M2106 Zach Kichedegwara, M2106 Zach Kichedegwara. Wasanna, mela, nitlob da xej fil-issjen, iva. Iżżomm li ftit dik il-polza x'bqajna għaddejn l-entużjażmu b'għaddej jiġribina. Nistennew ftit hekk sakemm taraw ir-rekords daw 12. Tajjeb wisq. U hekk qed taraw fil-fatt san-numru 60, san-numru 60. Prosit, fil-fatt qed noqorbu n-nofs bil-mod il-mod. Nistgħu nkomplu. Grazzi wisq. Mela, blittra M 2003 Luke Bsajla, M2003 Luke Bsajla. Dawret l-urna fil-isjen
U ħankomplu ntellaw 11 oħrajn issa magħluk sewa ħalli nagħlqu s-setta 12. Wieħed wara l-ieħor, grazzi ħafna. M3790 Kieran Gawci. M3790 Kieran Gawci. M1652 Matthew Kallus. M1652 Matthew Kallus. M2103 Noa Kiċedegwara. M2103 Noa Kiċedegwara. M5872 Dale Grek. M5872 Dale Grek. M1410 Mattias Sherry. M1410 Mattias Sherry. See? M1900 Jesus Paulos Montfort Zammit. M1900 Jesus Paulos Montfort Zammit. M3654 Aiden Borch. M3654 Aiden Borch. M3202 Jake Zammit. M3202 Jake Zammit. M1589 Dejan Baldacchino Romano. M1589 Dejan Baldacchino Romano. Dejan Ordejan minix ċert. Meta tiġu għallaz lejduli mbagħad sewa korreġuni dakinhar. M1645 Kurt Grek. M1645 Kurt Grek. M2115 Andreas Sherry. M2115 Andreas Sherry. U ma' Andreas fil-fatt wasanna l-numru 72, ranking number 72, għalaqna settiħor ta' 12. Issa verament li bizna fil-fatt b'eżatt il-nofs ta' dan it-tluq. Din is-sessjoni taraw fuq l-iskins tagħkom ir-reports tagħna. Tajjeb wisq. Nibqgħu mixin. M5655 Nathan Cimirri. M5655 Nathan Cimirri or Kimirri. M1595 Noah Cilia. M1595 Noah Cilia. M1557 Dean Camilleri. M1557 Dean Camilleri. M5866 Dorian Nikolai Borzov. M5866 Dorian Nikolai Borzov. M1414 Luca Azzoppardi. M1414 Luca Azzoppardi. M2245 Adam Spiteri. M2245 Adam Spiteri. M1912 Zach Briffa. M1912 Zach Briffa. M4955 Fabio Camilleri. M4955 Fabio Camilleri. M1855 Liam De Battista. M1855 Liam De Battista. M4564 Andrej Zammit. M4564 Andrej Zammit. Fidi, thank you. M1792 Kai Despot. M1792 Kai Despot. U l-aħħar isem għal dan is-setta 12 M4199 James John Fisher.
M4199 James John Fisher illi talab bin-numru 84. Ranking number 84. Jekk taraw li l-Annalise turikom fuq l-screens. Fil-frattemp ikonna wkoll il-Justin li jkun qiegħed fil-fatt jinputja l-ismijiet fuq id-database tagħna biex imbagħad intkom ukoll tkun tistgħu tirċievu l-emails tagħna bir-records kollha. U naġġornaw lill-iskejjel eventwalment ovvjament ukoll. Grazzi ħafna. Litra M2164 Nick Grima, M2164 Nick Grima. M4367 Gabriel Sherry, M4367 Gabriel Sherry. M1710 Liam Grek, M1710 Liam Grek. M2087 Eric Fenech, M2087 Eric Fenech. M1700 Nathan Ajus, M1700 Nathan Ajus. M1628 Francesco Pio Caruana, M1628 Francesco Pio Caruana. Skużawni. M1860 Jean-Pierre Sherry, M1860 Jean-Pierre Sherry. M1706 Leon Busuttil, M1706 Leon Busuttil. M1903 Jaden Silvio, M1903 Jaden Silvio. Għatu ftit ċansa kemm kollegi jkunu jistgħu jagħmlu l-biċċa xogħol tagħhom ukoll. M1600 Rene Bonello, M1600 Rene Bonello. M1803 Kane Mikallef, M1803 Kane Mikallef. U l-aħħar isem għal dan is-sett ta' 12 M2183 Jake Busuttil, M2183 Jake Busuttil illi talab bin-numru 96. Ranking number 96. Taraw issa fuq l-screens ekku il-records bismijiet ta' tfal u ranking order li ikun tela u nkiteb fil-fatt u anke ċertifikat. Tajjeb wis nistgħu nkomplu. Litra M1426 Benji Baldacchino, M1426 Benji Baldacchino. M1408 Jamie Caruana, M1408 Jamie Caruana. M1674 Zach Dimek, M1674 Zach Dimek. M1462 Thomas Sammut, M1462 Thomas Sammut. M2007 Zach Cardona Ajus, M2007 Zach Cardona Ajus. M1743 Jake Camilleri, M1743 Jake Camilleri. M1439 Miguel Polidano, M1439 Miguel Polidano. M1630 Logan Brinkat, M1630 Logan Brinkat. M2231 Jack Bondin, M2231 Jack
Bondin. M2219 Daniel Mizzi. M2219 Daniel Mizzi. Nagħtu sekonda ċans, nistgħu nkomplu. M2019 Leni Xwireb. M2019 Leni Xwireb. Skuża ruħi. Taqxej il-vuċa, tibba toqroq smim il-ġimgħa. Skużawni. Mela. M1465 Kaj Attard. M1465 Kaj Attard. U Kaj fil-fatt li telab bin-numru 108, ranking number 108, jalaq dan is-setta 12. Taraw fuq l-screens tagħkom il-records. Ekku prosit. U nistgħu nkomplu. Tajjeb ħafna. Littra M 1638 Mariano De Battista. M1638 Mariano De Battista. Littra M 2266 Jamie Manjon. M2266 Jamie Manjon. M1413 Liam Aquilina. M1413 Liam Aquilina. M1776 Elaja Zammit. M1776 Elaja Zammit. M1737 Jake Merċieqa. M1737 Jake Merċieqa. M1830 Jaden Bondin. M1830 Jaden Bondin. M1453 Delsin Aquilina. M1453 Delsin Aquilina. M1663 Zdien Mikallef. M1663 Zdien Mikallef. M2053 Kyle Azzopardi. M2053 Kyle Azzopardi. M1813 Ertin John Tonna. M1813 Ertin John Tonna. Għatu ċansa kemm? Il-polza tinfetaħ konna ħut minnhom daqsxejn aktar imreknin minn oħrajn. M2094 Jurgen Azzopardi. M2094 Jurgen Azzopardi. U l-aħħar polza għal dan il-grupp ta' 12 M5871 Lukas Aġus. M5871 Lukas Aġus illi tela bin-numru 120. Ranking number 120. Taraw issa fuq l-screens tagħkom dal-waqt tkun ir-records ta' daw l-aħħar 12 l-ewwel 6 mbagħad 6 oħrajn. Fil-frattemp Felicien riddawar l-urna naħseb għad-darba ta' qabel tal-aħħar jekk qed nagħmel matematika tajba naħseb din u darba oħra fadlenna għal din is-sessjoni ta' dalgħodu. Tajjeb wisq. Tajjeb. M3260 Nathan Ray Spiteri. M3260 Nathan Ray Spiteri. M1486 Hayden Parascandolo. M1486 Hayden Parascandolo. M2114 Zain Farrugia. M2114 Zain Farrugia. Thank you. M1460 Julian Zammit. M1460 Julian Zammit. M1480 Luke Spiteri. M1480 Luke Spiteri.
M1477 Julian Naudi, M1477 Julian Naudi. M2121 Alexander Paul Duff, M2121 Alexander Paul Duff. M1951 Jean Borch, M1951 Jean Borch. M1907 Calvin Grishti, M1907 Calvin Grishti. M1442 Nick Zammit, M1442 Nick Zammit. Dejjem araw dak li jkun qed jidher fuq l-iskreens tagħkom dak li jkun hemm miktub fuq il-polza wa dak li jgħod jien xi kultant moħħi jibda jiffantasizza u jara xi numru jew xi ittra li ma teżistix, jiġifieri nagħmel l-isforz tiegħi kemm jista' jkun però aktar ma jgħaddejn aktar dak jista' jiġri. M4897 Miguel Buġejja, M4897 Miguel Buġejja. U l-aħħar isem għal dan is-set ta' 12 M1673 Jack Abela, M1673 Jack Abela. Illi telab bin-numru 132, ranking number 132. U fil-fatt fil-isjem bdiet tagħti l-aħħar tidwiriet tal-urna qed taraw fuq l-iskreens tagħkom ir-records tagħna. Kif qed taraw l-urna sa kważi żvujtat fadlilna biss l-aħħar ftit ismijiet li nkunu qegħdin intellaw. Grazzi ħafna. Littra M1884 Liam Kassar, M1884 Liam Kassar. M1829 Nathan Alexander Spiteri, M1829 Nathan Alexander Spiteri. M1646 Xavier Borch, M1646 Xavier Borch. M4491 Luke Gallia, M4491 Luke Gallia. M5625 Nila Zoppardi, M5625 Neil Azzopardi. M5891 Jensen Teuma, M5891 Jensen Teuma. M2247 Nick Bartolo, M2247 Nick Bartolo. M1565 Waylon Xiberras, M1565 Waylon Xiberras. U l-aħħar isem li qed jittella f'din is-sessjoni ta' dalgħodu M1593 Zack Mitzi, M1593 Zack Mitzi. Illi tela bin-numru 141, ranking 141. Tajjeb, wisq, taraw fuq ir-records tagħkom, fuq l-screens tagħkom ir-records tagħna. U hekk kif jintwerew l-aħħar ftit ismijiet, ngħaddi l-kelma l-Annelies biex tispjegalkom, terġa' tfakkarkom dak li fil-fatt diġà qalet anke fil-bidu. Mbagħad min-naħa tiegħi ngħaddu biex nagħlqu din is-sessjoni. Fidejk Annelies, grazzi. Kif spjegajtilkom fil-bidu tal-pulza, issa kun ipparteċipa llum għall-għażla tal-iskola skont ir-ranking li tlajtu llum dak se tużaw għar-reġistrazzjoni tal-iskola li dik se ssir fid-29 ta' April u ħadd tibda fid-9. Sa jumej qabel ir-reġistrazzjoni ħadd irċievu email min-naħa tagħna fejn se jkollkom imniżżel l-ismijiet tal-iskejjel bl-availability f'kull skola. Fejn hemmhekk intkom ikollkom indikazzjoni fejn tistgħu tilħqu bħala skola jekk għandkom xi skola partikolari. U wkoll issa iktar tard illum lejt is-sagħda taraw ukoll riżultati fuq il-website tal-iskejjel tal-Knisja. Grazzi ħafna, Annelies.
Aħna minna ħatana ma fadlinniex wisq iktar, nerġa' nfakkar għadha ħanibdew id-duluri, għal dawk illi jħadnu l-istess sfidi tagħna u għal dawk illi le, nistidinkom illi nitlu f'mument ta' riflessjoni, nasfu din l-opportunità f'ħajja tant frenetika li kultant ngħixu. Dan jista' jkun żmien ta' tiġdid għalina lkoll li nifqu ftit nirriflettu fuq x'qegħdin nagħmlu f'ħajjitna biex bil-mod il-mod nibdew nitlu għall-ispirtu tal-għid dejjem aktar. Jiena minn ħati nirringrazzja ħafna l-kollegi tiegħi, l-Annalise, il-Felicien, il-Justin, nirringrazzja ħafna lin-notar Dr. Ruben Collins li kien magħna llum hawnhekk jiverifika l-proċess kollu, nirringrazzja kollegi mill-aspett tekniku l-Dylan u l-Rodrik, nirringrazzja kollegi tagħna mill-Segretarju Edukazzjoni Kattolika ta' servizzi li jkunu qegħdin jagħtu lill-iskejl kif ukoll il dawk fil-kurja li jkunu qed jiddu sibitella u anke l-links biex ikun stgħu intom issegwu. Nirringrazzja ħafna lill-kollegi tagħna kapit ta' skejjel u staff kollu fl-iskejjel tagħna qed jagħtu dan is-servizz tant utli importanti lil uljedna. Grazzi, lejt it-tajjeb u l-kumplament tal-jum.